Jadi tuan-puan yang mungkin selalu tengok video saya, mungkin tertanya-tanya, di manakah saya belajar ilmu saya sampaikan ni, daripada mana? Tuan-puan, saya nak saja sikit lah. Buku ataupun rujukan saya yang saya share dengan tuan-puan adalah 2 buku ni. Tuan-puan, kalau kita ada ilmu tuan-puan, insya-Allah kita akan mudah untuk rasa yakin untuk sampaikan sesuatu kepada kawan-kawan kita ataupun orang sekeliling. Jadi tuan-puan, dengan saya membaca buku ni lah, saya dapat sampaikan ilmu pada tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan nak belajar ataupun nak tahu pasal ilmu emas, tuan-puan boleh beli buku ni, buku Wang Emas, karya daripada saya punya mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. InsyaAllah tuan-puan akan dapat sesuatu baru, dan tuan-puan juga akan berkesempatan untuk apa? Untuk sampaikan ilmu pada orang lain. Tak perlu tunggu jadi dealer tuan-puan. Saya sebenarnya jadi dealer pun saya ada juga share ilmu pada kawan-kawan kita ataupun orang sekeliling kita. So tuan-puan pun boleh start juga dan dapatkan. Jadi kalau kita nak belajar macam mana nak kawal diri kita daripada berhutang ataupun nak selesaikan hutang yang baik, tuan-puan boleh beli buku ni, Misi Bebas Hutang. So kedua-dua buku ni adalah hasil daripada mentor saya sendiri. Saya doakan yang mana baca buku ni dapat jadi orang yang berilmu dan bermanfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi kalau bermanfaat, boleh share dan save video ini, dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak simpan sampai kita kaya.